isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Edwin ti probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kamilaang nga agkabsat. Agtawanak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapo iti maysa nga aksidente. Manipod idi, siya kunti nang isakad iti panagbiag mi nga agkabsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kabsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Oh, at do'y talawans mo, Shirley. Agyaman nak, Manong. Awan ang yaman na ading ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikad mo kumamot agadal, wan? Un ka di, Manong. Danag mon aya. O sige, tamapan akon. Sige. Agan anad ka tidalan mo ading ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man agparabiin, tani. Delikado ti panawan ita. Amang ano makasalaw ka ditadalan iti manglukokin ka. Un, di kagdanag takabaulak ti bagik, Manong. O sige, inakon. Ay, una yan tingabsat ko. Bimaba yan, di na amo ornosin na gitosar na. Agkaiwara na giti sapatos kas kada medyas na dito'y salas. Agraman bagkin libro na. Hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, una yan ay. Tinasaят. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napanog siguro ang naggapoy ya pagadalan. Iso adinan inyornos na giti usar na. Naimbag na oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Unak lagid din ni Shirley tagtuk-tuk-tuk. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Kat ni, rabiin. Umunag ka, tadi taon nagtipagstroyaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kang kaday to eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intad ti ikit ko apasarabok manipod Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dilata. Iso nga itad kon kan katidad duma, Edwin. Ay na, agyaman ako na Cindy. Orekas kasano, makaraman kami mo't iti imported a dilata. Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agan anad ka. Kat ulitak manan tagyaman. Hello, ading ko. Sa dinutayan mo. Rabin, Ay, kwa. Adda ak dito'y balay ti kaadalak, Manong. Adda ngamin aramidan mi a project. Kastaya, kat anya oras ka ngayong agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, Manong. Anya? Ne, sa dino ngay nga ron ti pagturugam no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti kaadalak, Manong. Inton bigata kun nga agawid di tabalay. Sige. Sige nga rin timakam mo ading ko. Ngam ne. Ti kanaan ko nga ibilin kin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon-akon, Manong. Balasang akon. Amu kun tar aramida. O sige palpason mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige ading ko. Masapakan to nga rin nga agawid inton bigat, wan? Wan. O sige, taida po kung ti cellphone ko. Bye! Sige, ading ko. Bye! Nasaya at matasimmangpat ka na ading ko. Itay kapailaan or urayan. Nakaring ka pa'y matlagayan, Manong. Nabartek ka manin. San mat, Manong? Nakainom lang. Ay, unay kan, Shirley.
Di mo't imbagakan ka ano mabalbalin kat liklikam da arak. Awan tinasayaat nga itid nakin kadayta. Nabanugak, manong. Isa pa nga, simta din akong sermonan. Okay? Anya? Kaya't kuntagin na. Sige tamapana kon iti silet ko. Good night, manong. Shirley, mabit lang. Santa pa yan alpasan nagsarita. Shirley, agsubli ka dito eh. Oh, na yan tigapsat ko. Naibarkadan sa amatan ni Sokasta. Kanayon matan na marabyan nga gawin. Sakit na barbartag. Ay, oo na yan. Ti pagdanagag. Amangan lumabaybayan na ti panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Maria? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Hay. Nako namon friend. Happy all the time. Aywan gayam. Inawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rudan nga inom dayto bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakder ka ditang tagawitan, Shirley. Sana magawid, mano. Pangaasim, tasaan kumaanat ang kanti ulom. Tumakder ka ditang tagawitan ko na. Di mo urayin nga kung tutak na eh. Apay, asino ka kumaya tapno tumpalang iti bagbagan. Ha? Shirley? Saan mo't asikat itatang ko tapno tumpalan ka? Sige, ate amak. Saan mo't? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngamin, iti ka anuman, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga, ama. Nawatam, Ay na. Aglablabo si kan, Shirley. Masipat kan san. Sige, sige. Sipatan na. Tungtaan na. Saktan na. Tanin naramid mo data. Lipat at matan nga dakot sa twa. Anya? Lukasta, talaga asanan ang nagaw-awid jay Adim, Edwin. Ay, huwag nga rodante. Ginapudno na. Matandanagan akin ko, ana. Natangkan tumot ngamin ti ulo na. Di nakmatan dangdanggan. Iso binaybay ako na. Barang ano makaamiris katagawid tumot lang di kapsat mo, kanakan. Tay tamat ti kanang nga karkararag konti. Sapay la ko ma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas diyang ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigod akas jay? Nakasingsingpat mat iti uping. Aging ga nagturpos iti high school. Itataadan iti kolehyo. Kastamot tentar aramidan na. Day tagat nga rodante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak. At damot laang kin ni Shirley dayta. Ante. Ala, bayampay laang jay atim. Patsyak nga agawid tumat laang day jay. Inton mailiwliwag nan ti sakit tinakam na. Sapay la ko mga ruta kastang agpaiso. Agyaman ak tanagawid kamot laang natin ko. Pasensyakan kadag itinay sa usawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga asanin ang maulit, nay. Ngamin, pumanaw akon dito'y balay. Anya? Kat kasanong ti panagadal mo? Agsardang akon nga agadal, kat sumurutak itinobyo. Shirley. Basta agsardang akon nga agadal. Nalawag mo't siguro tinangag mo, manong. Nagawid aklaang, tapno umay ko alaan dagiti badbadok.
pumanaw akon, kat di na kon bibiyangan. Anay ko. Abay, nagtungta ka ngay! Aglablabos ka na talaga, Shirley. Kaputo sa anak nagtagtagari, aramidam na tanti kagayat mo. Apay akasta ka magtanating ko. Anya tinagkurangak, takastamot ng aramidam. Aramidam mo't amin nakabailak, tapno may tagkulang dagiti ka sa pulam nga agadan. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Sika lang arodan tinakabasol, ngam sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo iti panangkabil mo kanyak. Shirley. Basta baybayan na kon. Mamin ano ayang nga ibagak asaan akon ngobing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasim, di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. Mano abulan maten manipod pimanaw ni Shirley dito balay. Oray kas jeti narahamid na. Napatiglatamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko, tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makaamo amang protektar kan ko ana. Ilisim kumay ti pagpagadan na. Kat isuro nga agtungpal iti pagayatam. Italagkon kan ka ti amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Talaw-lawagam ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan dito balay. Ne, agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tali. Masapak man na mapanagtrabaho inton bigat. Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley kaanakan. Wananti, simang pat ngagpaiso ti kapsat ko. Kat, kumusta ngay? Sa dino ngay tinagnaidan na iti mano abulan. Ay, nagabang da ka no iya syudad itinobyo na. Naimbag man, tanapanunot na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugon ka no matinobyo na anti. Anya? Dayta tipod no anti. San lang nga dayta? Masikog pa'y ni Shirley. Masikog ko ng Edwin? Wananti. Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita ti kapsat mo. Husto matan itay ka pa'y asangit. Ay na, makarangrang ka ngobing. Apa yan? Itay pa asangit ti anak mo. Makapasurun nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayun na ikan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin isungag sang sangit. Masadutak! No kayat mo, si kantimang saklot, kan mang timpla iti gatas na manong. Ay unay ka na ya. Kasadot mo mutla amin Masadutak nga rood manong. Oh, si kantimang awir, tarumwana. Anya, le, sa dino man ang tipapanamway. Basta rumwarak. Adda na patag-alakad ko. Nakasukat ka mat, Shirley. Sa dino ti papanam. Sumurutak itigayom ko iti syudad manong. Mapan kami ag trabaho ijay. Kita sino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan ka ag trabaho iti syudad. Ibatik pailakan ka, amanong. Anya, le, amumat nga da trabahok. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin Makaamukan no anya ti aramida manong. Basta ibatik kan kaninaitan. Si kapay lang ti makaamukan ko na manong Edwin. Amangan no da pa extra kwartayo di tanti. Bumuludak pa'y kuma. Mano kumaaya ti bulodam kaanakan. No da nawadwad kwartayo. Oray anayin nyo kuman 2,000. Sana balit ay kumutla nga dago sa paman ng agsuldoak. At iti 2,000 abulbuludam kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Laimbag lang, tadda kayo pagbulbuludak. Nawan kayo lang, jak amuno kasano kaming kininetan. Awan anyaman na kaanakan. Basta lakit di addaanak, tumulong nga. Ba nagapagyaman ako na yanti?
Bay, tailak kayon to kininaitan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam? Agyaman na kanti. Jak to pulos maumang agyaman iti kinasaya at kada kami. Sapay la ko ma. Tabindisyonan da kayo pa iti Diyos gapu iti kinamanag paraboryo. Itay kapay apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatang nga ro iti trabaho, Cindy. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intugot ko nga minti ka nakakijay. Winarningan da kidentibos ko ajak mabaling nga itugot ti ubing iti trabaho ko. Ngamiliblibas ko. Tawan mo't nga rod mga awir ken ko na. Aging ka na duktalan na. Iso aday jay, inikat na kon. Grabe matibos mo. Dila na asyanan iti ubing. Wala nga rod. Parikot kukit din o pangalahak iti kanan mi. Tilaw na'y panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hiring timol a pagtrab-trabahwak. Ha? Iso na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay katwa na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang. Agyaman akon, Cindy. Pakitaltalyaw yung mananti ka nakakanaturog iti utility room, tata? Nakasta, intrugot mo manan ni Nathan, Edwin? Wan, tata. Awan mo't ngamin kaduanay di balay. Iso nga intugot ko na. Apay ni Cindy nga eh. Saan na day ofita, tata? Kan may sa, mababain akong kankwana. Iso nga anusa kong nga itugtugot ti kanakak. Di ba tipat-pati matlang kinanti Madelia no kwa? Wan, tata. Ngam nagpamali lang amin nanti Delia. Kasta mala, di kagdanag. Tasya kung ti makaambo iti kanakam. Agyaman ako na tata. Awalan niyaman na barok. Sige, tarugyak mo tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan ng aglinlinis, kabayatan nga ubam ni Nathan, Edwin? Ah? Saan mo, Cindy? Sigurado ka? Wen, sigurado ako. Kita man eh. Oh. Basic. Bilibak at talagahan ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalam payla ang timang rabak akasta. Ah? Ay katuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay, gayam. Agyaman ak man na. Itian niya. Iti pa ng tultulong mo ka na kami gininitan. Awan anyaman na kunakmanan. Naimbaglaangan kunam, tanaanos kan nasing patibos tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Huwin nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akam da ito ka. Ay na, di mon panunutan dayta, Edwin. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Naimbagman ta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita ti lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan, Manong. Anya? Ne. Anya ti kat mo asawen? At danobyok a Canadian, kat plano minti ang kalay sa iti mabiit. Iti kas na, maitugot nakmatan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Ha? Inaiwanak itinasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsakripisyo. Ita, basta umay mula ang alain kanyak. Saan na mabalin ti kasta kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. Adda nga rod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikatina na. Sikat tinang ipasngay kan kuana. Dahil tati kinapudno asa na may libak.
Ngam ti saludsod, nagbaling ka kadi nga inakin ko ana, ha? Ha? Inaiwanam kadi. Saan? Ta pinanawam. Imbatim kanyak, kat siyak tinangaywan kan ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo, Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isungauran niya pa'y aramidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At dakar bangak amang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng padakkel kan kuana. Ngam no ipilit mo nga alain. Iyuman ko da ito'y abanag kadag iti masaknan. Anya? Naturedak anang ibaga iti kapsat ko nga uray agsango kami iti korte no ipilit na nga alaan ni Nathan kanyak. Idi marikna na siguro nga ilaban kumat ti karbangak anang padakkel iti anak na, dinan impilit nga inala ti ubing. Pimanaw daytoy ket ita addan ijay Canada. Ita sa nga pulo metten ti tawan ni Nathan, ket siyak ti bigbigbigan na kas amana. Impaay ko amin nga oras kan panawan ko kani Nathan ket sa anak metten anang asawa. Adamet dagiti gundaway nga umawag ni Shirley ket pasaray agsarita damet kani Nathan. Uray kaskas ano, tultulungan naklattamot ti kabsat ko kadagiti kasapulan ni Nathan iti panagadal na. Kastametten kadagiti masapsapul mi ditoy balay. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo Edwin. Ken ka pagayam Edwin. Panagkunak ket husto laeng ti inaramid mo. Nasaysayaatan nga adda iti poder mo ti kaanakam ngem ti alaen ti inana. Ngamin di mo matam mo no anya ti ugali ti nakiasawaan na. Adamat karbangam iti ubing ta sikamat nga rod tinang padakkel. Ken maysa awan met sabsabali ta mismo matlaeng a kaanakam. Sapay la kumangarod ta dumakkel anasingpet ken natulnog ni Nathan. Alakastan pagayam Edwin, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.